بله انهاجی برز هوزان مرشد عفرینی روزنامه‌وان الاستودیو مرایت بخیراتی کاس هوزان امریکا بنت کارکی لدجی داعش لسوريا جي بكنتني العراقي دماكر حكومة مالكي هروها حكومة عراقي هروها هرما كردستان هزن بيش مرقة افحردو فاكتوري سركي بون دوي شريدة لدجي داعش لسوريا بنارينا و امريكا ولاتن روجافا تنسيق بحكومة سوريا بكن يانا او يباجيجي وبحرك ويد في مسألة ذهبيانا سریدا یعنی و مجارا امریکا تیرا درنگ ما براستی گرک امریکا بزودتر و کارا پیکبانی با لی اما روشن گشتی ین سیاسی دو هریما روجلات نوین دا هنکی جداتر بو لی ایرو برنگی گدن وگریا یعنی اف سوریه وکو عراق نينا يعني العراقي روشا حكومته عراقي روشا حكومته كردي او هريمه كردستان فرق كابو يعني انك بتايبت هريمه كردستان هيمنيه كابو حكومتكي دكاري دسلات خالص نافچه خو بكري اما السوريه يعني هين تفريديه كمازنه هي يعني ام بيجن نافچه سوري بگشتي هين شره لی نافچین کردی او جوکو هریم و کردستان باشتره ج نافچین دن امریکا تشتكوا سوريا بكي وكو لهريم و کردستان و العراقي تشوا وكريا مجبوره وبكي يعني امريكا نها سوريا رژیم جي قوتيه ام آمدانه يعني اوري كاربن لی از بيجم معارضه جي قوتيه ام حاضرن و معارضه بخوش خواستی قول داعش بدن لی اما از بيجم تاگو آلیه کردی وبتايبت يفاجأ اگر اساس نگرين او بروجي وان بسرنا كبه وجوري ما ايرو بيش يعني هناك الين هناك دناف امبيجن ميديا امريكي دا قلتنا فاكتوري اليه كردي يفاجأ قالك جونجاوا جو امريكا بكواربي بشتي خبديش برجو وان 3 سال تجربه وان هي ده شرع اللي هم بر داعش دا وابناء بكواربن لقال ارتش ازاد بهافرا بكواربن كاركي وها بكن ايش خو من اف ببرسياني ارتش ازاد ويا باجي چند روزن بهري ده مدينه زيكاتيه كيدنا براواندج بلي مثلا كو جبهة الأكراد بخو بشك جا ارتش آزاد لي عبد الجبار العقيدي قوي بخو دقوا أمي كردات ونبكن ويا باجي جهولي راكن ما دي شو خوابت حميزة يا باجي اف كاريكو هاتيه كرن تشتك دنگويك تشتك هاتيه قوتن كوي أمريكا ارتشك نشتماني لسوريا دخوازه كوتي ده جيش الحر ارتش آزاد ويا باجي حردو جاي بكرن هي براسي از بخوكو شخص وكو كسيتي از لدجي عبد الجبار عقيدي ما از توانبار حسب دكم توانبار شرع انسان كي دست خود كشتن وشهيد بنا خلق ميت العرانه الحاصل دايا ونافچين دن لاما او هاتنا ويجي قلت روجو الشاف دقو امي يفاجئ تمام بكن كردا خلاص بكن وا بكن هاتنا خاجبو عفريني تشيبو از بيجم تنازلك مازنه تنازلك مازنه هاتنا وی بخو جه وکو لیبردین کی يعني از وید کنه بیجم اول نچار بو مجبور بو چما جبرگو وید گوت یپگی برژیم رو ایرو هات لگال یپگی بیاگیر دو بمره اولیکور بن جبو ام بکرم دو عشر داخلين كواتا یپگی هزکی راستیه هزکی باش بو كواتا يعني جه خورد بیجی از نباشم از نراست بو جبو اوتما جموا ون اولیکوری میکنم يعني دورد اساس موقف السياسي ده هاتي احتجارت كيا و احتجارك اساسا هاتناوي جكردارالي بس انا كان عاطفي بديوكسالي دنرخينن دالي السياسي ده دالي دبلوماسي ده اگر تبنرخينه عبد الجبار عقيدي هات ليبروني خاصش كرده يعني اف مثلا اف يك ايدو دي امريكا يعني شرخ السر آلية جيش الحر ارتش آزاد كو بكاربن هر قال كردا ريكابن يعني هاتناوي ناس خوب بيجي هاتناوي نچاري بو بس امريكا تشج جيش الحر ارتش آزاد ويا باكي دخوازه ويا باكي وارتش آزاد وتشج امريكا بخوازن تشتيغو امريكا جوان بخوازه ابا هبرا هماهنگي بكن لدجي داعش دبيغو داعش لو نافچين گناهات تدا دركبه داعش رولا خا نمینه و نهاجی دل دادوری کوبانی ارتش آزاد و یپگی و جبهه الاکراد هورش اردکن لدیج داعش اوا هید و اوید لبابی جی بورنگیه اما هین نها مترسیه که جبهه النصر دو اور تعداد دلیجه
یعنی جار داره ارتش آزاد جار نخودت علی داعش افین کی مترسی هیا تشتی که امریکا و دخوازه ارتش آزاد دش اوی برده جبهت نصره و به تمامی لگل یپگه بکار بن پیمانی کی بکن و جبو بروانیه لهمبر وانا و چین لدیجی داعش و تشتی گو اوجی که امریکا بخوازن چیه دبیگو امریکا وان به چک بکی یعنی چک گرینگه اما امریکا جی دبی چک نادم اپوزیسیون چکداری آسوری جبرگو جبهت ناصر نافدایا جبرگو احرار شام دنافدانه ابناء القاعده نه جبوه و جبهت الاسلاميه برانيه ونها متأون يعني وقت بيت تندراون جبرو امريكا جي دخوازه ارتش آزاد عالیه معتدل جي نها با جماعت عبد الجبار العقيدي على اساس اوي توانبار يعني و هناك عالیه دنن اف جي مجبور بنا وبي قبول بكن شو قبول بكن جبرگو ريك نمو بيشوان کرد بو هیزک فاکتور کی سرکی لرجاوای کردستان مجبورن به کردا خو بدن پیش جبلی وی ترکنینه یعنی امریکا و گرک چکو بده وان او پرورده او چکو اف کارنا همو جوالی امریکا تی خواستن و جوان جیت خواستن اونو به هفرا بیک بن لدیج داعش هلوستا باشور دیار بو هم بر داعش و شروانجی برچاوه یه پگیج بریا 2 ساله شردکه گریلا لدورها پیشگیریا پیشمرگه دکه لجی داعش دوی ارتی دا خوازا هیزک سربازی ها بشا کردی تکرن بنارینا و اویک ممکنه دوی قناغی ده یعنی براسی دبنگه هوی دا دماغو ام بحثی کنگرا نتوی دکن کنگرا نتوی وی ببی خودی هیزک هفبش نتوی یعنی اف دما کنگرا نتوی باطل دارخستن هیزا هفبش به آوایی کی اکتیف در دکت میدانه و هزا لشکری هفش بروانی و لاخاک کردستان دکه و با تا آوا کرن دیسا جی آنها لحریم